guys, nge norwatesha bidu kota malfika kalbari o thanai kalbari season bla heda nakhe kenya digi yang kenya mane sungjama digi ma thanai cha kenya digi ing tong tabok eta mung ta menon jam pun dona ke maro blog o thanai sin direct ko bayani bike yang akas ni bike ketal yang kenya gari thaka oh iko ya mus kenya gari ketika sung saja na yang bayar bay akas kaza ke bus ngam bayar semoto tayang ko menurut kayak yang tinggi tahu lah heda sentabu kasih gari bay selap ka mau kenya tinggi ni borong no finally tabu zaman ni parau no sok pai kya ni mangka go jagawo ge tabu habelanya cas ko yang orang kamtam nih rok baru gua habi tongo yang gari demi eta mana demi no to belai obat jam haing tanai bike bor to ase malik baja hanjang no man oh kata nai tabuk apa sih nai yang baik patroli kabuka tabuk aro mitimuk rok he ne kenya no ye tirong ta ye senok sale ne sai jam sa heda lama ke set na thang mẹ đấy ngọ đi tula ui trời không đó phải chân này nah dari ko jaga mo misti muk heme jaga ko rang ni dika dong tong lai kita heda geng oke zamai dingin ni borok yang ke kenya dingin borok ta ni ko morok kenya dingin borok pajak chena la मारो हमको जिंदा मत छोड़ो cái khác không còn hả đen không hal ini malu aja borong pating gimana paham tahu ke seng aroni baik ya ke tahu yang bisa yang lama di himsong lagi kita aing lahap dia pendel lahap dia yang bisa balik ya yang bayar tongo zero iko borok bo ya iko aing tak kalbari betul jam sah ketipainya lagi ya borok tanda salahnya sih ini dan alajak tanda mau kipai produk tak bayar noh dia sa anu nyawa kormor nih. Jus nih ya, sana sini. Kerja bigrong. Kerja. Punya nih bini. Kuy. Tolan nih. Tolan nih apa? Gitu kan kisah sama ketirok. Salahnya nih kalian nih kok. Baru tuh kan nih kok. Ayo lagi. Tahu ke sini kok. Kalbar di mana? Apa yang mana nih kok? Bedi. Yang ini jamaah. Oh yang di utang mana? Có tùy con nó vào cái tao là tổng xe nó tao rồi ta tùy con đấy đâu ở giờ có người cái nhà đó nó mới hiện đang nó là sao hiện lắm mà giờ cái có rồi là sao giờ cái mà này đi ta tao có giờ cái hấp cá tao cái anh có cổ mù đấy tao cái có bởi nó bên nó gì này hay cái sướng cái tay rồi có anh có tao buộc kalbari thang lại vậy cha tao buộc cái sướng bởi nó hari tao buộc kalbari hấp lại xí này vậy nó phun cái nữa cái trong nó khám khoang cái này trong cả như có sướng tao buộc thang lại trong anh bị sinh có vậy nó phun cái nữa bahaya cái tam bahaya ini ya hết à thang lại trong tao buộc kalbari cái mà jaga so guys tao buộc sok baca kalbari hấp lại cha cho nó bisa sa asuk tong lagi sướng có sắp tong này đi orang yang asal tolong kita, dia semen di Jawa. Kau kira kayak mana Jawa? Nanya lagi na.
tabo khablai sinai ko sompohono na phaimani nokor hemen thaisingo tabi ko thang sinai ta ge kai ma to pai kya cái có ở ra có nhà sông bá xúc phải chả borok yang nanya ji tabo mai sama ni jago apa chả có này giờ tao borok apa chả cái tao hap ka cái tabo mai rong biang kemai join mora den suka mai masa ya mana borok habo tapi do bagai cha cái tabo ke mai cha sini yang last apa ke sang giờ tao Iyo khôi kia mà ha nói cho tam à coi nói cho tam nói cho họ tác mày mà sao này yêu nói cho tao nó tam còn nói cha anh nhà gì nói cho tao được hả nói cho tam hả nói cho tam được hả cái yang sini pohor baik dong yang boya không phải mai jauh punya saya ada hormon khôi juga mày sao tao sama saya punya tao pas saya nói cho tao được hả Oke, tak pun semai mas ya kok. Tak nanya aja tahu terus. Saja nanti mau peroson mau join di Fayuka. Sengsa. Hei kok Don. Iko Hei, cek le mo. ai có lẽ Iko Oke, mai cháu ấy có sumber đầu này mà thằng này chẳng có, hai lứa thằng này. Ăn than đi. Lo tahu helmet bro helmet friends ke tabo ke no thamai sinai ke oboroi ko mosai tongo sumon to sailu song e last mosong ung khata bona bong ni bo ge suntho mosamar asa krai e tabo thamai sinai direct nago em हाँ चलो तब था से ना अरे नकल से नहीं तब के नकल था से ना के anh này chúc thằng xin này ở mà là lẽ này thằng xin này cái nào hỏi cam thằng xin cho nó sát sát Oke, aku baik malah bonek sini aja school nih, old friend. Baik toh, ani baik ya roh, nggak kayak bela horong kagak tuh, asal horong itu malah kesang nih market tanah puro. Tahu soal kayak gak ke? Tini video. So friends, tini video dari sini, next video malah sini tada bela horong kah? Saya makan ah.